تماشاوانên hêja Nuhaşî li Gundê Barzan em li derbaza mûzexaneya Şehîdê Enfal in li jora Gundê Barzan hema bi ser gund ve teqrîba 3-4 kilometre mûzexana Şehîdê Enfal heye. Wekî tê zanîn Şehîdê Enfal di 31 Temûza sala 1983 de artêşa Bas ya Sedamê Basî 8000 mirov ji Gundê Barzan kom kirin. Yê got dikarî bû çek hilgirta, yanî yê got umrê wî ji daha û heta hefteyê 8000 zilam û zarok li vir top kirin û birin hudûdê Suudî û Kuwêtê li wir di hukmê şevekê de kortal kolan û hemû bi saxî xistin binê erdê. Niha tiştê got ji wê komkujiyê cîk dudu yê got diyar bûne skeletê wan, cil û bergê wan, solê wan, şal û şepikê wan, nasnamê wan î got ji bin axê derketiye di vê mûzexaneyê de danîne. Yê mêvan tên li vê mûzexaneyê dinerin ew bermayê Şehîdê Enfal wekî hûn dibînin li vir ev remzê şehîda heye. Li tarîx jî li vir diyar e sala 1983 meha hefta yanî meha Temûzê 31 meha Temûzê 8000 zarok û zilam ji vî gundî kom kirin û birin şehîd kirin. Niha em ê herin mûzexaneya wan ziyaret bikin. Temaşavanên hêja em li mentıqa Barzan, li Gundê Barzan, em li goristana Şehîdê Enfal in. Goristana Şehîdê Enfal kekê kameraman pêş vekir goristanek firê ye, goristanek mezin e. Bi rastî merev vê goristanê dibîne meriv mehzûn dibe. Wehşet û şiddet û hovîtiya zalima carekî dê bi ziyaretkirina vê goristanê derdikeve pêş çawa. Yani milletekî Müslüman got rejima behsî di şevekê de 31 meha hefta 31 meha Temûza salan 1983 de di şevekê de 8000 zarok û zilam zarokê got hema 10 salî û ser 10 salî heta heftê salî 8000 kes di şevekê de birin ji mentıqa Barzan ji Gundê Barzan birin çolistanê nêzî sînorê Kuwêt û Suudî kortal kolan û hemû bi saxî avêtine wan kortala ji xwe qismek ji wan şehîda yani ciyê komkujiya wan yê got lê veşartibûn diyar bû ew jî li vê goristanê li gor agahiyê gundiya danme nêzî 600 şehîdî li vê goristanê veşartîne. Yê dihîn diyar nebûne, yani ew ê got di wê komkujiyê de şehîd kirin hîn ciyê ew komkujiya wan jî diyar nebûye. Li vir tiştek bala min kişand bi rastî min ji ehlê gund yani Barzaniya jî pirsî li ber serê tu gora nav û bernav tune ye ne diyare kîjan gor ya kîjanê ye. Sedem jî dibêje dema got ev cenaze derxistin yani kimlikê wan nasnamê wan tezbît kirin. Bes Herêma Kurdistan ew li ba xwe veşartin boî got ew aîle û malbatê şehîdê wan ne diyare şehîdê wan hîn derneketine mehzûn nebin. Ev aîlê şehîda dema gotên nav vê goristanê her gorekê ya xwe dizanin boî were jî ev goristan ya hemû şehîda tê qebûl kirin. Ew şehîdê din yani nêzî 7400 kesî hema ji sedî 95 cîn diyar nebûye gora şehîda. Hê ew diyar nebûye mutlaqa di arşîvê ew rejima behsî de ciyêgora wan diyar in lê belê hîn ji hikûmeta herêmê re diyar nekirine.
براستی ev jî mazlumiyeta milletekî gomerel nav van vê goristanê digere mere temaşe dike mazlumiyeta milletekî got dewletek rejima behsî de jiyana xwe didoman hovîtiya wê rejima behsî bi tevê vebûyîna xwe dide pêşçava. Li vêrê ji xeyrî goristanê müzak jî heye, müzexane heye. Di müzexanê de skeletê şehîdên enfal qismek jê cil û bergê wan, solê wan, hinek nasnamê wan, hinek saetê wan di wê müzexanê de hatiye danîn boî temaşekirinê, boî wehşet û hovîtiya zalima bi hemû reng û dengê xwe derkeve pêşçava. Tabii ev operasyonên enfal ne yek bi tenê bû, 8 operasyon kirin rejima behsî li ser milletê Kurdî Müslüman. Di van 8 operasyonan de sala 1983 dest pê kiriye, heta sala 1985 sal di van 8 operasyonan de li gor reqemê fermî 200,000 Kurd yê Müslüman hatine şehîd kirin. Bes em bawerin yani jimara van şehîda, jimara van mazlûmê bi destê rejima behsî hatine qetil kirin, jimara wan gelek zêdetirî 200,000 ye. Qismekî pir biçûk ji wana diyar bûye, niha em li goristana wê ne. Tu her bajarekî Kurdistana başûr dibû kole muhakkak ya gora şehîdekî ya goristana komkujiyê lê hûn ê bibînin. Birastî em çûne Helepçe jî, Helepçe cî hêj veya mestir goristanek hebû, li Enfal jî kelîme têla tarîfa vê wehşetê nake. Lê Barzan nêzî gund veşartine yê got heta niha di wê komkujiyê de gora wan ciyê komkujiya wan hatiye diyar kirin. Takriben 60 kese. Di vî warî de birastî ez dixwazim yê got duan operasyonan de mağdur bûne bavê wan, bavpîrê wan, mamê wan, xalê wan, malbata wan yani merovê wan jiyana xwe ji dest dane. Ez dixwazim ez mîkrofonê dirêj ji wan bikim çunkî kelîme têla tarîfa vê wehşetê nake. Birastî ez nizanim ez ê çawa vê wehşetê ez ê tarîf bikim, ez ê pêşkêşiya bikim. Ji ber wê du biraderê li vêrê hene yê got vê wehşetê wê ji me re tarîf bikin, ez ê niha mîkrofonê dirêj ji wan bikim. Temaşevanên hêja em li mentîqa Berzan, li gundê Berzanın. Niha em hatin Muzexana Şehîdê Enfal. Muzexana Şehîdê Enfal birastî birînekê di vücuda gelê Kurd de nexasim birînek girîng e di vücuda Federasyona Berzan de. Çünkü got meriv tê vir birastî jî mazlûmiyeta milletekî û wehşeta rejima behsî hê pirtir mere li vir hez dike. Niha li paş me kekê kameraman kêlîkek dijî rêda goristanek pir berfireh heye. Goristanek teqrîba 60 şehîdî têde razayîne. Ev goristan ne diyar bû. Paşê got diyar bû meytê wan, cenazê wan anîn vir defin kirin. Hê ew mexdûrê Enfalê de ji xwe ne diyarin. Yani teqrîba 7500 kesê got wendabûyîne ew mezelê wan jî gora wan jî ne diyar e. Em hatin Muzexaneya Enfal yek li teniştaminê rastê kek Osman Abdullah ew xaziyê Enfal e. Hema bi çend saniya ji wê wehşetê filitiye xaziyê Enfal e. Gelek mirovê wî xizmê wî di vê wehşetê de şehîd bûne. Li teniştaminê çepê jî kek Tayyip Qadir ew jî
كك عثمان قادر ببورن طيب عبد الله عثمان قادر لتنش سامني چپيه او جي باوي برايوي ماميوي خاليوي همو مالاوان عائلاوان د انفال د شهید بونه يه كك طيب جيوها شخو كك طيب يعني بچند ثانيه جفلتيه مغدور وينه یک جه غازی ویه یدیجی مغدور ویه مبخوا دست به برنامه انفال کرد من گود کلمه تیرا تعریفا وحشتا انفال ناکه هون حز کن امه جدوه غازی انفال و یه مغدور انفال و وحشت حس بکن بفرمو کاکتایب بله از گلک سپاس و خیرات نسرچاوا براستی چنم بحث وحشتا انفال بکن هیکیمه یا مروف بچاوه خوب ببینه جداش یا مروف گله دبه هاتنا عسكري صدام يبعثيها بو كومالجا حريري و خلقي دورين بارزان بون بزوري جهاست بون منطقه در دور وهات گرتن زور بوحشتي كاتن او مالا براست ايهانا كرن بو ليخستن بو هر تشري در حقي خلقي كومالجا هاتن كرن جنو زاروجي يعني عزيز كرن او کردارا جینوساید یان گرتنا بارزانیا چه پیورن عمری تیدا نبون یعنی تمن هر تمنی بون از بود تشتکی بیجم جه مالبات کی را یکی نخوش هبون ناوی صالح سیل کی بو صالح سیل کی تمنیش هفتی بوری بو او مروه کی نخوش بو دناب جها درا کرن بو ناب ترنبیلا بو برنا گرتناوی جنکاوی قرآن آنی قرآن جو ابرو جمعه او خود اجازه يعني او اخلاقي واسي او يا دوي قال زارو هاتن گرتن از بخوا و جنان من اشم ناوي واجد دوسيه كا بيجن بو نمونه لاو توفيق خالي داي كازاروكا وعارف بيغلك ام جنديه ما وكردو خالد كريمام خالد زيتي ام هر سه پیک و خواندنگه دابون یعنی ام د سنفا نه دابون یعنی عمر ما 15 سال بود ام هاتن گرتن یعنی ام در خستن جمال چونکی سببک چی بو که از انفال دقیقه دو ماهی که دا از رزگار بوم او جی جهش داگ بونامن لنفوس حکومت نه دور بارزان هات بو تومار کرن دور رواندوز هات بو تومار کرن جبر و چند یعنی کارتامن یا ناسین جنسیامن دیتن از در خستم گل برای من ام در خستن ببوره کاکتایب تماشاوان نجا کاکتایب جی گرتنه و وی جی ببرانا انفاز بکرانا بس دبل kimlikamil nasnama منارین جی ولادت من رواندوز بو نه برزان بود به اگر جي ولادتا من برزان با ومجي بفرانا بس دبي تقدير الهي جي ولادتا من رواندوز بود بهم برد بله دما دیتن جه ولادتا من رواندوز یا برای مجي رواندوز هذا برای من در چوب ما مستابو ام در خستن دمی ام برن طبعا تشتكي ام بلغه مدان محكمه برگریش انفال جدی کردن لبغداد نفوسی وانجی گل من دهنه نه او دکومنت محکمه انفالا دهه یعنی یا جنوساید بارزانیان دهنه گلک بالا حاکم راکیشا یا محکمه جی راکیشا چو ام زارو بون 15 سال بون گوتم من تو جی خلاص بون گوت راست جی خلاص بون یا من مسئله من کملک بون نه مسئله عمری بون یه حواله من یدیتری هاتن گرتن و او جهاتنا جنوساید کردن اوانا او بني من شاوي خوديتن يعني جنان من اللي اگر تو بري خبكي لستايا ناوي انفالا تيدا هي 7 سال 8 سال تيدا هي 12 سال 13 سال تيدا هي يعني جمع بچوكتر جي تيدا هي يعني اجدها وبرجور همو برن بله بله هر کسی كاتبا دستيوا همي همو دبرن كك طيب جمال باتا و چند کس شهید جمال باتا ما بس مامي من شافعي و دوكو ريوي نفوسوان يعني مرقى سور بن او و هندك بس مامي ديجي هر مال باطمانا مالا شيخ عيسى و باي او جي قلقات نقشتن يعني كوريتيو او هادنا جدا دي مالا مدى
تاني از و بابي خو برای خوب طبعا بابي من نكد دستوا وبير بو قالك بير بو لنا ديتن يعني بس از برای خود ديتن هم داري خصن جمال عسكري كي كلاوه كي آسن لسري بو يكي رنگي و رش همش خاني داري خستن او مجولي ما بون طبعا وقتی ام برن ناو سیاره ناو عربا بار کرن گلک اهانامه کرن او جنکه دیو مدات هاتن لواد خستن تشتي وا يعني تفتيش واد هات كرن او مديتي الويري او از يعني او بم يل قناغه دوماهي قرطار بوي تشتي وا درتي خصن دواموس الردين اللي ممنوع كرن مقصه بتشوك يعني نا نينوك برن وان ليور قرتن تاني كملي كواد داي اگه پاره واجی هبا تشتي دي همل نده اعلان ببن كاكتايب چاغا وبرن روشاوان وزاني ويا كوم كوجيه يعني او بشر او روشت ودوان ددي باورات هبه ما دزاني دقوتن تشيد بكم بونك هبي تشتك هبي لي ملازمك اك نجمهات عسكري سوار بو بري خودان ما جبو ترساندنا ما گو هن ناچن سفريكي سيرانكي باورا وها بهن پشتی دروج دیا سيدي زيادة ترساخنين امي وخراب كوجن يعني هيل گند بله نافت ترومبيلا دا دمن كوم كرن همي بري خلاص بونامه قلت ايدي تمام هن ناجي يعني تهديد لما ذكرن ترساندن يعني اخفتن دقوتن ليه ما تزاني ايدي دوماهي كي شقام طبيعه الرجيم بينن يعني ام دزان او رجيم كي هو رجيم كشنده رجيم كي باوريا بتشو تشتكينينا يعني شوفينيا عرب او شو تشتكي يعني نايلن زندي كاكتايب بقي ونكاري بون لپیشبری وان بسک يعني وچک داری بکرا عسكر پرو براد اگر ام دبر خدا بانو دنافشای خدا بانو چکیمت دستی مدا بله يعني منطقه يعني همي هادون راغو هاستن لگندان پشتی چک دامالی نوان جي ورگرتنا چکان منطقه بارزان چند مرحله هبونه يعني بري انفال جنگه ها انفال چکر بود يعني اول جار اف دبر بارزان نزاری هاتن وگو هاستن بود دیوانیه سالا پاشتر هر که بیداو نزیک شمزینانه او هاتن وگو هاستن قوناغا سیه گون دیندر هاتن وگو هاستن قوناغا چاره مرکز ناحیه شهر وان جهاد وگو هاستن همی اخستن ناو کوملگه هاندا او کوملگه دبو کنترول امنیت اوادا بون بند کنترول پلیس بعثی او عسکری يعني بري كوم كوجيه بنگهاوي حاضر كر بله او تشتاك دسته خو جاندن و تاريخك هبو بله پشتی کو شورشا ملا مصطفى صالح هفته و پنجه هات راستاندن جوی دمیر را سالا يعني هر دوی سال دا دورا بارزان چون مروفت دا نهیلاندن يعني راكرن برن جنوب عراقي بو چی بربون جنوب طبعا پاس چند سال وان دویا او خلقی که عرب بین ناواتچیا يعني ديموغرافيا منطقه بقورن يعني دمك دريجه وكرن بله لس او حاضر كرن از بیشمت ما دورا بارزان دبن ظلمه داویه دو زمان چی بونه دولت عراقی ده یعنی دو زمان ملیکان دا 13 جارا بارزان هاتیه سوتن چی گوتیه یعنی چه ظلم کسی نکریه تنه گوتیه مروون من مافی مروواتی هیا من مافی هنده ام هبن ام کردنو هبن این کار آمده کنم به سوتنه کشتنه بله كاكتايب ان شاء الله زيدي سابزي ورم سروا تماشاوان نجا لتنش مني چپه كاك عثمان قادر هي او جي مغدوري انفال براستي مالبات خود انفال دا وندا كريا شاهدك جيه و كومكوجيه جيه و وحشت يه گو زندي ديتيه ما جبو هف بيوين تكليف لكرمانش كانان كاك عثمان سرچاورات خودش راز بيه باش بخير بين وسباسيا سريوا ومهمية صعب جارك قد خدا رحمه خود شهيد انفالك امي سباسيا وتنكو اورك الدبر بارزان تبيتن مظلوميته كاملته كي بيخنا بر چاوي خلقي و چاوي دنياي و سراوج مال همي تماشاوان توا براستي باس کردن ل جينوسايد بارزانيا چونك از رنگا بله وكو كلمه كمرادفه علي هاتكو بجين انفال بله انفال دمكو بارزاني 83 انفال کرده هادنا راغوا هاتنا گرتن چه ناوي انفال نبو بلكو انفال الرامانه بيت جريت ابو صالح 88 دمكو
لپروسه که هوانه رژیم بعث بو همی دبر دیار میان و بادینان دست پی کرده بوجنا برنا گل کردستان و نهشتنا هیچ گندکی آوا و گرتنا زاروک و بچوکا ناو انفال بو و شا انفالش با مرادف دیال شا جینوسایده برنده ام بیجین جینوساید کردنا بارزانیا چونکه براستی جینوساید کرده بارزانیا نک تنیل سال 83 کم کجی بله کم کجی چونکه بله قتل عامه چونکه دمیکو رژیمک یا خود هر لانک لدوف پیلانک یا توکمه و لدوف پیلانک دراسه کردی هستید به لنابرنا خلقه کی بجا رگزه کی یا خود ملته کی سرناوه کی یا خود منطقه که دیار کردی اد بیت جینوساید برهنده راستی جینوساید بارزانیا از بیجم نک هر سال 83 دست بکره بلکه میجا جینوساید بارزانیا سی بله به قوناق اب قوناقت کو دست بکره حواله مش باز کرده پشتی شورش ایلول و هاتنا رژیم بعض با دبر بارزان و خلق او جهت کو رزگار کردی یک لکر بکینت رژیم بعض اوید کو در حق بارزان و بارزانیا هبو تبیت در بر حق وان برژیتن یک دست بکوان راگو هاستنا و دبرانه بو چند قوناقا که یکم جار وکو حواله منیش باز کرده خلق راگو هاستن جنوبه لویرش که راگو هاستن براستی اوش جینوسایدک بود چونکی بو مرنی بود ناف کشو هوایی که هوی جوان و یه ساغلم و یه سرچاوی جیانه دبه اف خلق راگو هزده بو جهتی که براستی نجی جیانه و نه لیراتی نه و دشته که صحرای که نه آواوی آوا نه هیچ خلقی مرات لوی جینگه و نه سرچاوی جیانه شدانه و نه هیچ درفتت خبري ببرنش دانا برند أبش هرقناك بري رجما بعث سال 83 دمكو دس بجينوسايد بارزانه كرده زياتر كربو كينا والهندي بوتيفياتن براستي زانيكو بارزانيا أبد كو ليرة هم راقو هاستن بو جنوبو جارة كدي هندك إنا ناقشتا بيو أبد إيرا جارة كدي برنا چند كومالگه زورا مري سنويري محافظة هبليري زانيكو بارزاني براغو هاستنه و بدور خستنه و بظلم و زورداری هر سر فکر خویا آزادی خوازن و فکر خو آزادی خواز قط نه نخواره و او هر چی لبکن و براستی بر هندی زیاد کو اف بارزانیت کل مایه و نچو ایران اوان جناب ببتن به پلانک توگمه و رخصتی البر هندی چند قناغه که دست بکر قناغه طبعا لسی 7983 هوا هرم از نیا گرتنی لهنگی دابکو بو سر هر دو کمالگه قدس و قادسیه کو نابوان لنابو لقوش تبی طبعا اب هر دو کمالگه بون کو پیشتر لجنوب بون اینا بونه و الویرش راستی خلقی ویره تنها خریکی کریکاریه و جانکا ساده آسایی بو و هیچ زحمتکیش بو ابلا و لایدی که درست ند کرد تنها خلقی که مدنی بو نه چکدار بو نه دجی حکومتش نبود بله فکر بارزانیتی بو بارزانیش بود برهنده یعنی هوا که دال نشکی و که اب هر دو کمالگیت قدس و قادسیه هاتن دور پیچ کردن و ابزور شیوه که هوانه همین خلق اوی زلام لویری گرتن بی رچاف کردن و کی نخوشه که بچوکه که زلامه اوه نبول دوان گرینگ هوا زلام بیتن و گرینگ هوا نکوانش خلق منطقه بارزان بیتن و سر بارزانی تی گرتن تنها کو خلق بارزان بیتن سر و اساسه گرتن چونکه خلق هبو موظف بو خلق هبو حتی عسکری بود رئیس جیش دا وکو هر خلق کی دیگه بله چونکه وان کروکینه که زور هبو لسر او بیرو باورک و بارزانی های مرحله ای که دا خلق کی زور و هر دو کمالگاهات گرتن اول مرحله دویش دا دهی هشت کمالگاه دیگه بحرکی و حریر و دیانو و میرگ سوریش به سال 1983 بری 38 ساله پشتی مانگه نه پشتی یک ده روزه ده روزه له هوا راست 31 بو 8 بله پشتی 10 روزه هوا که دیگه مزن دست بکر طبعا دعاش کردن که البته تنها تنی کوبونه و اکیدی بچنا بغداد و دهینه و صندوق دشتن چه شو آزار نینه بس دیار بو براستی پاشی که هاتن طبعا لکومالگیت عبد كنت يبنى قشتا بين قدس وقادسية خالد من الويري بون كور خالد من الويري بون او هاد نگرتن
والحريرش بابي منو براكي منو مامي منو أبانا چندین خدمت دیگه طبعا اب هبن کو زور نزدیک زور اگر نه هبن دیگه همه خدمت منه براستی همه او کسی بو انفال هم یا کسو کارت خود دادنین برای وکو قرار نزدیکی ولی اف خلقی ما هادن گرتن و بشیوه کی زور هوانه بو نمونه مثلا بابی من مامستابو بالحال مامستابو درس بودنا براكي من صافي شاشه اعدادي بو وخريجي امتحان بو كو امتحان صافي شاشه بدا تبع او زور خلق ديكاش لويري هبو كرنجا خلق جورا وجور بو يعني حج هم كاسي لويري همش كاسي مدني بون يعني او نبن كو بيجين والله ابا جاب هيك وقتن نتشك دار بون بويا او خلق هادنا گرتني براسي المال خوش هادنا كدني دوي دميكو سبيدازو دهي هشت دميكو عسكر مزاني هذا دور بري حريري از مال بون و جيرانا ما غاز كد قلت هستن خورزگار كن ايدي كي اما از من راكد هستن راكد مو من خوگيان ده قلنا كد بيني باطاس طبعا تنجت حريريه سپاسی و براستی ام تبیل همه مناسباتش دفعه بابته باز کن که خلق کرد هم قاوید هوا برای خوتین یعنی چل هفلیری بو چل حریری بو چل دیانا بو بحر کی اوان او خلق دوروبری کرد زور جانی هوا را خلقیات اوان پیچی بو خلق بشر امش ایش یک بونوان اوید کو ام تانی ما خوب گیرن او باطاسی و مالکی کو منش ناسی بس کرد بون خلقی ویری بون و ام پاراستین حتی هیواری ما زانی کو ناسی بابی منو براکی منو مامی منو زور خلقی دیگه ناو کومالگاه حریری هاتی گرتن و همش هبیتوان ورگر بون تنه اگر هبیا دبر بارزان با او تادنا گرتنی اولوی وقتی وش راستی که ما قد توقع ندکد کو روژا رژیمک هبی دکتو به وی شیوی خلقی به وی رنگی کنکوش بکتن چون که ما زانی مثلا رژیم بعث رژیم گزورا درنده یا هوانه بله به وی رنگی براستی مرو قد به وی مزمه کسی دقیق نکرد چون که اف خلق کی مدنی بو نمونه بابی من مامستابو مامی من مصاحبو موظف حکومتی بو براکی من مامستابو چندین خدمت کسی دیگه ما هبون خلقی شبو براستی رنگ جتی عسکریش بداو بس چونکی بارزانی بون هاتن گرتن چندین خلق دور بری می راستی که مرو بیرا وانتی تا یه ام بیجین شیت یعنی ابد کو درون بس قد دست قلوانش نپاراست خلق هبود ناب جادا بیر و کال ناب جارا را کردن و برن و هیچ رحمه کو تشتاقیش نبود ولوی گاوه و راستی ام يعني أبنيكو برين بري خرجت ويدي كي تواب چونكي لوري و مظلوميت و لوري و زحمتيا كسو كار انفالا دست بيت كتن كو براستي تراجيديا كزورا مزنا رنگ به چن آخفتنك و چن دیداره کاش نیده باز کرنی ولی براستي هم تایبتی لكومالگهت پشت بی سرچاوی جیانی هملی برید آف لی قد کرد و قطابخانش لی داخستن كهرباش لی داخست و نت هیلا خلقش بچیتا دوروبری بش همه مثلا گرد بو نت هلا جنش بشن بخو لجی کی آبش بینه اگر زور جارا آفتینا لسر ملید واجدانا اب آباد درشت اگر ارزاقك بخ اینا بل خلق کی خیرک بگربا وقتی کون ریک دید اویش همه لیوارد گردو لی درشت لی فردا جبو ازیتی بو جبو هندی بو بشتی کو ما براستی سال بشتی لامشون الرجيم بعث ما عندك دوكيمنت ديت المدزانيكو ويجا مدزانيكو دي هدف اوان تشبه لبي ابي وانت بيا كاس جنو خسيش ناب كمال جهنا مينيتن چونكي وان بشتيكو او دوكيمنت وان ديت دسمكت ابي كل بغداد ديار بو حكمت بخورات گشت خريج بو كو عندك كيس قانوني بو تشيب كاتن بيجن ما بهمي الجبهه گرته و قائمه چه بون بولیس لیست مثلا با یکی 8 نفر 7 نفر نویسی بون فلان کسیش مسئولی وانه میل فلان جبهه گرته و ما چونکی دژی حکومت بو به
جنابري قلفه حاضر كربوني قلفي قانوني حاضر بچونكي اول برهندي بو جناب سروک مسعود بارزانی و پارتی کردستان و چند لاین دیگهش پشتی گرتنا بارزانیا حول که زور دادیال همی دولتا کوبزان کار انجام وانه سرچچو او که او زختر سرد کرد لريكا يو ان ويان هندك دولات دیگه اوان دویا هندك بلغهت قانوني بو چيب كان وركي بلغهت قانوني چيب دویاش خلق که ناف عراقی نمینیتن وجه به هر نوعی کی بید هر بو نمونه پاشی ماواتی کرد چندین خلق قشتا به هم دور بری کم کرد اب همه جنوزارو که اینان سجس چامه دبر بارزان لویرش هم حقلیت الغامه بود لویر برا لاکرنو گوتن برون هر دیوال لویرش هم ناف الغام دا بیانو بمرن بو هم لویر نمینن همش او بلغت کوان درست کرده شێوازێکی که خوی قانونی وەربگرن بۆیە برای خەڵکێکی که خێرخواس هەبوو یعنی شیان ئەو خێزان ئەو نەجارێکی ڕزگار بکەنەوە و بینە ماڵت خۆ چونکە ئەوان نەیا بشنە چجیە وان زانیتن ئەگەر ئەو لەسەر هزرا خۆ وا حساب کرد ئەگەر ئەو بمینەوە لەسەر جهێت خۆ لە ناو ماڵت خۆ بەڵکو ڕۆژێکی کەس ئەو زەڵامێتوانش بەردە نەزانی کو بەوێ هۆڤاتیە ڕاستی هەمێت هاتیە شەهید کردن بن ئاخکردن چونکی پاشی بۆ مەدەرکەوت لماوێکی نزیکدا ئەف خەڵکی هەمنیە کۆمکوش کرده شێوەکی زۆر هۆڤانە زیندێ بەچاڵ کرده و حتا نۆکەش ژمارێکە زۆر کێم ڕاستی دووە ئێسک و پروسکرد وەدیتێ ژن ڕاستی تێرەدا هەم مەزولیمیەتە ئافرەتە بارزان زۆر دەردکەویتن و هەمیش قەهرەمانەتی ئافرەتە بارزان زۆر دەردکەویتن چونکی پشتی و ئەف خەڵکی هاتیێگرتنێ زۆر لە آفرت صاحب مندال جهه باوا گرت بله ام همیش زانین پیشی 38 ساله باری کمالات یمه چرنگکی بو چونکی متزانی کار ای داوشگری بو لو سردم دا آفرت نه چو دری شغل بکه بلکه زلام چو شغل بکتن و آفرتش مال کاری خود کرد دمی کل سر جهه خوبون نو اکدیکه بو آفرتش زور هاوکاری زلامت کرد چونکه زور مافی آفرت ها پاراسی بو آفرت و زلام پیک و کار دکرد ناف رزو باغت خودا لچیاو چولت خودا بخیو کرد نما رو مالات بس چونکه لجهه کی بکو دشتا هبلیره اف آفرت تنین مال بو یعنی و زلام چو داری بو آفرت لیرانه هادو بیشتر داری شول بکه همشه داری رزقه کی پیدا که ناچار بو تنه بو خیو کردنا بچکیت خو سلاجا خو بفروشی مباردا خو بفروشی او کلو پلیت هی و اپاره هی بفروشی برای وقتی که دوم دریج بو ناچار بجاره کردی آفرت ملی خوب ده بر شغلش راستی نشیان که به شغل کردنی و به کسابتی افزارو کت خو اپره خیو بکن و پرورده بکن پرورده که درستیش پرورده که سر که بارزانو یا بارزانتی یا کردایتی تا گشتینه وی قناعی که ام بینینو که الحمدلله زور کرو کشت انفالا رولا که باشه هیت ناف حکومت هریما کردستانی دا و ایرادا گلی کردستانی بتایبتی خلق بارزان چون که خواهان ایراده بون سرکت و او پیلان و دجمنکاری رژیمه تنه سرشوری و لاپارت رشد میجوی ابو مانبه بوی ام براستی همو کاتک بیجن ام شانازی به همو او خلقتین اوید که هاتیه جوجدان و هاتیه پرورده کردن لسر ریکه که درست بارزن چونکه او عقیده شرط قال عقيدة زورة بزحمتها يعني عقيدة لنا وناتشي تنتاكم روب ما بيتن وأب عقيدة دائما استونا يقبل برهندكو بارزانيتي أجر زور خلق اللي بيت الشهيد كرتني زورش بيت الراقواصني زور أملا هم لسرجي خوب بن و چندین کار هوانه برانبر بکن بله آخری هرشن وکو مرو وکو کسی که خدان باور جاره کدی لسر بنجی خوب بجی تفا و بتوانی کار خوی همی جواکی و همیشی سیاسی و اداری خوب مربع بد. دجورازی بک که عثمان جاره کدی سری و یه همو مقدوری انفال یه عائله شهیدا صاحبه براستی برسی گمنی بکرد ناب قصدان أخذ وشو برسف دا بس تشتغو پر بالامن ويا هم كسيدك شينا يعني لهمبر في كومكوجيا دجوار أو كومكوجيا وحشي جو يكيتيا أوروبا دولة غربية
بێدەنگ مان ev jî dide nîşandan gobrastî jî ji berê de dewletê Xerbê ne dijminê gelê ne dosyê gelê Kurdin çünkü ew çek û silahê gowan da Seddam pê li Helepçe bi kîmyabaranê dîsa ser Kurda tecrübe kirin yani Avrupa ne dosyê wan ne yekîtiya Avrupa û ji xwe Seddam jî zilamê wan bû yani Seddam jî bekşiyekî wan bû Seddam jî qehiyayekî wan bû harisekî wan bû bi benê wî hat îxtîdarê bi benê wan û dîsa bi benê wan borîsê wan hat daliqandin yani ev komkujî rûreşiya Ewropayê jî ew Ewropa dibêje em mafê însana diparêzin bes dema got ev zulüm li gelê Kurd tê kirin bêdeng dimînin ev jî dide nîşandan dirûtiya wan dide nîşandan rastî yani kelime têra tarîfa vê jenesûd û wehşetê nake bi kurdahî me xwest çend kelîme em jo bigirin niha heger müsaade hebe me her mûzexaneyekeke kameraman bera ew cil û bergê got ji komkujiyê derketiye li wir raxistine em ê wê şanî bidin careke dî serê malbatê we û yê hemû mexdûryan falê û yê gelê Kurd sağ be em spasiya xwe pêşkêş xwe dikim sağ be xwe di cî razî be şavanên hêja em li mûzexana şehîdên enfalin bi rastî li mûzexaneyê hinek sembol hene li gel min kek Nasir İsmaîl heye ez dixwazim kek Nasir İsmaîl ev sembol mahna wan çi ye ji me re tarîf bike kek Nasir dikarin ev çi ye yani remza çi ye ev ev سیمبولا یا اف مموریالا بله او یه هاتیه چه کردن سر شواز تکالبونا جمدانیا سور گل آلای کردستانه yani Cemedana sor alay Kürdistan تاوی هف بوینه تکال بوینه و تشکلی گولا کانو خونچه کانو سر هل دایا معناه او کو کرد و ملت ما حد بزندگی من تبا حد نوبی تبا و جیل دو جیل نول دو نوه ده حرب زندیاتی من تبا آلای کردستان آماجه که بو گلت کردستان و ملت کرد جمدانیا سور سیمبول حوزا بارزان و خلک دورا بارزانه و اف خونچه اف گولا هش پلکت های هشت لقت های کو آماجه که 5000 انفالت مید بارزانیا yani وی سمبولیزت که او هشت بله او پروژه بشوه که گشتیر سر راسپارده جناب سروک بارزانی وکی رزلینانک بو قربانی دانا خلک ناوچه دورا بارزان یا هاتیا جبجه کردن اگر هف که شواز پروژه سر شکل و شواز گلا لاله ام بین ربنوک لاله کو رمز خینا شهیده یا هاتیا چه کردن
جي دانشتنه هر دولا لقت ربانوكينا والنيفاكش كو جي ميمورياليا شكل قلالة بخو يعني او جور قلال عليه بله بله يعني هاد تشتاق الفير معناه كويه بله. تصادفي نهات نية. بله اوه همي دراسه هاتینا کردن وکی اویدیا کو مثلا خلکی ما من دالت ما نویت ما بین ایرا ببینن او ظلما الملت ما و خلکی نافچه هاتیا کردن ببینن و هر او تراجیدیا او کارساته هر جیل دو جیله و بزان را بردو و جبير نكر جبیر نکرد دروك خوش بير نكر بالضبط و اگر هفکه سر پلکت وی مموریاله جه چکو چاهنه بله بنارن بله جه چکو چاهنه او چکوچ نشانا او آزارو او ماندیبونو او خمو او بسرهاتت نخوشت جانا ملت ما يعني كله كدر وانا كلو كدر وایا کل سر جسته وا سر جسم وا مایا بله والبرانبر ویجی دروازه که هیا اما دروازه امكا او جي شاكو جابين بله دروازه ان شاء الله دروازه ويجي قالك خوشه بله مزنا بله ایرا جی رزلینان یا بله و او میوانتن روژا مراسم کو یکی هفته تاجا گلینه تینن و دره داتینه يعني روجان مراسم تاجا قلينا و دره تتدانه هر چهار دوره بله اگر هفکه اوه جه همی چکوچانا. جه چکوچانا جه آزار و مینتیت ملت ما کو انده سال قربانی دایا بله. و هر بردوام شد قربانی دانه یه هی قالك كول هو فكرنا ناصر راسي راستی اوه گلک کیما بوم او قربانی دانا ملت ما او نخوشی بله. آمدیت خلک مدیت گشتی ملت کرد همی جیانا و نخوشی و طالب و بو هنده کو کیانک هبید جا اوه سیمبولک مموریالک و رزلینانک بوا شهید و بوا انفال يعني كك ناصر براستي از دام دبيجم مغدورية في ملتي كلمة وينة وسمبول تيريناكش بو تعريف كرني بالضبط وصل ام وي دربازي جي بنارن دربازي كي جوريا مزنا بله سي دربازن شوا بله. سه دروازه بله. دروازه رئیسی جه هاتنا خلکی وقتی مراسم تبید بود دانانا تاجا گلینه بله. و دو دروازه دیشت هی هشت ستونت او شي هر يك هزاركي بله. سمبول هزارکی سمبول دکن بله و 21 اگر هف که سایت پروژه 21 تیشکت زر هنه 21 بله کل سنتری در کتینا بله او 21 تیشک نشانا 21 تیشکت آلای کردستانه بله بله. او شي معناوي هي بله بله كاك ناصر چند كرسي ودانينا يا ميوان تريتكي اب ابخو 1700 کرسیت هیل و داره و مراسمه بله. و از بیم ده تراو مناسبت کرد زیادتر موضوع و مونومنت موضوع که فلسفیه رزلنانه بو اویدی یعنی موضوع مراسم نیه موضوع بله او بیرهاتنا بله و تراجدی و جینوساید سر ملت مهاتیا کردن که همچنین تشتکی هودا ام نشاخ همی دنیای و خلکی بنه شو سال وقت بكر ياج ميوانا بله. بله. تماشات كن برادر تعريف دكن بله جماعت و درنا تعریف بله كاك ناصر زور سباس براستي زور سپاس يعني بخیر بین سرچاوا معنا كوي كور هبو اج مرة تعريف كر خدا جو راضي به ممنون زور ما سپاس زاني بو برياهم تعريف بكن از قالك جي فكري مگو قالو چما جمدان ناصور و الا كردستان او لتنشتوي او هسن چيا باش بو تعريف كر خدا جو راضي به سر جارك هذا جلب سليوة خربن. ويا مغدوري انفال وهمي
ملت ان شاء الله بوی و وحشت سری همیان ممنون زور سپاس ورحمه خدا شهید با گرام بشت به ان شاء الله ان شاء الله آمین خدا تو انفال دی بوی ملتی ند نکرن نه ان شاء الله و هر قربانی دانک جی هبیتن ملت ما آماده ان شاء الله ام ملت ما هر دم آماده یعنی جمرنه نماد ترسه نخیر سر بس خوش سر که چاو. ناصر صاحب بله تماشاوان نجاکک ناصر اسماعیل خدا جرازی به او سمبول الور لوی موزخانه تعریف هاوش مرکر براستی جی معنا کوی کیر هبو خدا جرازی به اون حزکن ام هر موزخانه او برمای شهید انفال تماشا بکن کن زور زور سپاس تماشاوان نهجان نها عمل مزخانه شهید انفالن مدیر و مزخانه نها ککربوار لگلمه و نونر شهید انفال جی ام تخوازن هما 5 دقیقه در حق و مزخانه و مقدوریت انفال ده بویرا هف بیوینه بکن ککربوار دسته و صحابه خير هاتن سر چاوا گله بخیر بن عزیزت منه بله اوا ام بینین مزخانه بارزانی جنوساید کریه اف مزخانه پشتی سال 83 وقتی کسو کارت ما بر بیابانت باشور عراقی کرن و بیر زنده بچال کرد اگه ببینین جلوبرگ و کرسته وان او جلوبرگت با کسو کارت ما چوال مار بنر بدر وقت بر رامی کرد و زنده بچال کری لیره پشتی آزادی عراقی و پشتی سال 2005 کوملک بالگو دوکومنت دست ما کفتن وان بالگو داد دیار بیکا بارزانی بو کری برنه لکری رامی کرنه لکری زنده بچال کرنه ولوان بالگو بو ما دیار کفت او بو اف مزخانه لبر همات اف مزخانه اگر تو که وان جلو برگاهش تا جمدان یاسور یا دیار جمدان یاسور کو جاوت وید بگیره دایو و تو رامی کری یانجی جه گله جه فیشکی هشت الوان جلو برگا دیاره آن وشید که دست دو پشت راد گیره دای و اف نقشه ام بینی نقشه پروسا راگواستن و جنوساید و کمکوژیا بارزانی اگر هف کن اوا کسک دور بارزانه دور بارزان سال 75 دور بارزانه اری منطقه بله منطقه کوهستانی منطقه کا شاخ و دار و برکه جوان هی بارزانی و گواستن بود ناوراست عراق کوم صحرا یک بو امرونتن بجی مرو بارزانی لمرو که کشتو کالیان مرو که کوهستانی و گواز بو مرو که بیابانی و صحرایی لیره لو بیابانی خلق ما چونکی کش هوای جواز بو جینگی جواز بو سروشت وای جواز بو ام دشه بین جنوساید کا دیموگرافیان برابر و خلقی هاتا کرن خلق زور دمردا که ما فد گرن بره هندک روزان او کسی کارت ما ندگه هشتن مردیت و خراب و شیرنو آخب کناسه چونکی مرنا واشا طبیعی نبود دست پی که زاروک ده دیدی رنگ و سور و زربی داتا هنو دا وفات کرد و لب بیابانه 5 سال و یک دی زمانیش جواز بو یعنی لیره خلق ما خلقی که کرد و زمان کردی بو آین ما آین سنه مذهب بو بیره و گاست بو زمان عربی آین شیعه مذهب یعنی زمان و کلتور اباش خود خود از جنوساید کا کلتوری برانبر و خلقی هاتیه کرن و خلق ما جنوساید کا دی جنوساید کا روشنبیری کو خلق ما قطابی بو لیره به زمان کردی دخین وقت هات نیره ناچار مول خیندن دا برن یانجی ناچاری به زمان اکیدی کو زمان عربیه بخینن هر وصل لیره خلق ما رز و باغ و بستان و مرغمالات هبو جینگه که باش هبو دارو دوان هبون وقت هات بیره لکسا که به کاربر بونه به کس برهمینر بونه کسا که به کاربر لیره ناچاری اگر هندک روزا دید وارس میبینین کار هبا کار روزانت کرد و هندک ها کاریش نبود کن یعنی اول جنوساید که دیا آبوریه برانبر و خلقی هاتیه کردن یعنی اگر هم هب کنه صدام حسین و دارو دستکی و همان فکر نازیست آلمانیا برانبر خلق کردی کرد یعنی دست بی که ناف ملت کرد عام بارزانی دست نشان کردن پاشی کوم کردن لچند کمپا کاوکو کمپا قدس و قادسیه لقشتا پا بحر که حری رو دیانان لبیر خر کوم کردن پشت اینگه هدی
الناف برن تنه رگزینر وقت رگزینر مال بریا داره کو هنگی سر رگزینر کردستان عام مملکت که باب سالاری بیان ظلامی مال خوی مال سرپرستی خزانت کرد تنه آفرت ناچار بو ارک ظلام ببینید و ارک همان دم دا ارک خوش وک رو وک دایک ببینید دایکت ما بیرامته لوان اردوگاه زور مله پشتی پروسا جنوساید درگاه کتابخانه سف خلقی هات نقابات کردن و تنارت دنگ الله اکبر لوان مزگفت بره نهات دان و الهمان قدام مستشفى یان هر خدمت گزاره کادی کبو و خلقی هبی لو اردوگاه نما از خود که کمتر ساله که وقتی از بوی از 4-5 سال بیرامته وقتی من کسی که پردوینی وکی تدید با اصلیت ترسم چون که من کسی پردوین و ظلام پردوین ندید بود اول من هات بو اگر راپارین سال و نهاتو یکی نبا لمملکتی که بوم همی آفرت و همی زارو یعنی همی آفرت تراشپوش وقتی کسک دمرتی آلخورا نخوشتری او وقتی بون من از زارو که کیان پیرجنک دمرد لب اردوگای از گدا که خدا چین دا قبر کولین هیدی من نزانی مسئله چه آفرت قبر دکولی مردی خود ششتو وششتو ناشتو هم پروسه هر آفرتت کردی یعنی الکیرا دنیا بوا تل مملکت که بجی تنه آفرت بنو آفرت مراسمت آینی انجام دنو آفرت مردی خوشتو وشتو آفرت همیش هر نهینی بود چون که نتونم به حکومت عراق قلبالغی که هو دروز بکن اول همان دم دا اگر هم هفکنی سالا هفته 50 تا نواتو که هیچ مروبه که کرد یه بارزانی لکردستانی لداگ نبود لجه خوی راسن بونو من از کم اصل اردوگاه که زورا ملی لکم بکی لقشتپای لداگ بی حوالا که دی لولات ایرانی لداگ بی حوالا که دی لبحرکه و حریر و دیانا لداگ بی یعنی بدی پروسه کدی یا نابنا نجاده و خلقی بو و ند بیاتنه مروب بارزانی نابد برکو خاک ما جینگ ما سروشت ما تنانه ناو باردانیش نابد او چندین جان سیاست خاک ستاندن برانبر و خلقی هاتیه کرن او شایو زمانند گوون دیلان ناو خلقی نمان چونکی خوب بارزان او همه کرد عام پیوستم دابو نریته که بکو شوکر نوه آن سوز و وفا برانبر وی چنده او بو وقت ظلامت والمال بریا داره واشو نکره و ناچار بون همی جوانیا خوب بو پرورده کنم بکن استو ما پرورده بکن و ما مازم بکن و شایو زمان دو گوت من ندید نه حتی از بیازارو که 19 ساله گلت خیرات که روار زور سپاس براستی یعنی گلک درد و کل و ایش و علم وکشاندیه انشالله خداش بخوا قبول بکه و بکه صدما آزادی وی خلقی پیشوچون وی خلقی چونکه اول خلق سیویل و مدنی و ساده و ساکار بون چه حکومت هنگی ندفیاز چک دار نبون پیشمرگه نبون خلق کری کار بو هاتا جنوساید کردن که 8000 مروت بارزانی زور سپاس که بوره بار بله تماشاوانی نجا مدیر و مزاخانه که بوار در حق و وحشت ده بکرتاهی ما آگاهدار کرد شخوار نویسکار جی در حق و وحشت ده پرتوک جی آماده کرنه خدا جی رازی به جاره کده ام سرساغی جی آیله شهید انفال خوازن